Saya komen menubah smart bahasa syat ni kejatet mah. Tunjuk ni dok senyang nung siat. Buat babang bahai ni kejatet, tunjuk nung siat so komen. Mantap siya kadoa ka karay. Ngantap sa kumpiang kandian. Ngan sedih siya 1 minit ikini kadoa ka medium flame. Mentangan kelano. Ngan sedih biang sa 1 minit ka medium flame. Mantap nupian. Ingrensen. Sok mungkin. Teki babam sok mungkin kumbang juong borobor. Kelaban ai kami lada film bampat di nai ai. Sok sal. Mantap sekom. King mentapan ngan siat fry ni kedok pra minit akan medium flame. Mantap sekalung. Shirmen. Sok marin. King bahajai. Nanti anak suka Ngan biasa kemlu. Ngan king. Mentapan ngan chat cuai kini kadok hapan de jam. Ukiu ulak klik dengan tena kompnya. Mantap na sopian. Nasi dia nak shani piat minta 10 minit haka low flame. Sherman. Sok marin. Ngan ai kindian. Ngan king. Ngan biasa leyong. Ngan king biang. Ngan teh biang. Di mentapan ngan siat try ni 6 minit haka medium flame. Tap nang soten. Di mentapan king. Siat try new dead jai planish 4 minit haka low flame. Ngan tap na so khao. Ngan tap na so biasa kemlu dengan king mentah di mentangan alat coba ni kau dulu kami baru kau masih bersos ing kerja kelajan rengat di mentangan piano sos ing
perangat na syai kini ka jajai hakal do flame. Masih mengenai metrani kontra sahabat coba aku benda metrani kebam nanti patri kata cumi kramsmi amat. Amen. Ini kedon jatit, ini jadok tet, ini dok senyang belum sit. Bad ucul em. Sok ya. Yang bekat atatnya. Jul em tas ni na siar mah, siar. Te salad jam berdo. Kelen siar. Siar kan. Salad. Nasi kat siar. Di flab ni yang am das ni em pi per kedor kemana kaan. Kalau adik kemana mal balai bang ham dap tiara menmian. Bat menem step lagi dang step. Di bat masking lai tray bedom bedam mah. Tunjuk ngaru. Tiap mit labang kelak kai PUBG. Okey, kat jangan ada ni lor kerja. Kam lakai shoot lah kat no toyo shoot dengan lakai menen. Benda syai. Oh, madap tu mah. Hoi tu lihat madan. Ni madan, dia jong kami ni. Ini lihat kah benda syai, ngapai film benda syai. Te ala ka jong kelenting ya dan. Abang tiak no abang lakai PUBG dia mang tiak shoot. Ti guys, bat kawai ngamon benong ni fisia. Bayo fi ai credit inga shibet. Yang syukur tayo fi ba kani ke jado amdas ni. Jado tet mah ne jaten kani ke dai ka resipi jong ini namar ba ngaong mga ngimut penishat dekat next ti ong ini shat ada ka jado tet ne ka jatet ti ngong okay ngini shat ti ong mai o ka resipi jong ngong ate shat ong phim ta kasni. Ini pe ong imtre shat te ta ngong okay ai no inga ngan shat mga tang ba ka resipi ke di jong ini tem ta singi ha ban batai kata an plus kini ka do ru ka di resipi jong ini. So behind the scene di ini ta mau shat mga. Kau ke pon sa shat mga ru. Kalau orang tu ni yang shat nama pi mo yang menang semua thai yang nangam ko shat red tu orang tu ai kan shat mga. Dia lah yo shat but tak sini ni amat ni kadok. Tas kita sakah kabeh mun benang. Tinggal ngam dak thia lagi kemat jangan tas ni at ha pum ki at pe namal pa perkat aduh san bajim step nangi thia nga apsa ini orang lanu be inwan ban thia lo tanai ni pat bang kale kai PUBG la di tangam ban sihap pe ka film meroi te jin thia shim Teo ni deu jayor bat sama kendung. ha bale hi ba sugrain hi dala dia mah em shin Ai dan dan. Rum shit mah yang kendung. ha okay ting start no kabam Jung bang. Wow. Bang dah catat deh. Aku bang. Apa sar? Tiếp em ngọn bê sát là mặt vào mình nè là ai chỉ cần chỉ buồn hạt lại ý mà giờ chỉ cần chỉ buồn ta cái nào sát bahan kita catat deh. Jadi saya komen menubah smart bahan shat ni catat mah. Tunjuk ni dok senyang long siat. Buat babang bahai ni catat. Tunjuk long siat saya komen. Nga jangan bang update. Siang bala Salia bam tit cloud mah. Siapa bang tit cloud. Just air tit dok mah.
ngapa nih wan ai tutut cloud on ba nga ngomong tiếng kan Ulang lah ini sudah mah. Saya ini. Ini catet. Oke aja. Siap. Thì guys, buna preng trong kilo kili bangi pendan kam Yang ayu ma teng bun bangi pendan kam dakam yang Refine ban yang yong hot bat ka olive oil. Thì katahi ai tali pun yang pendan kami. Namal pun bang ngasih kelat dan coba apa kepol pesyat. Tak kena mentang sengin batai. Saya langsungkan. Ngalah kerana jalan ini saat sang siang.